Alam manin kakabsat ni Dalia sat manen ket hantay liplipatan nga diamante apo basit kendak kela parabor na blessing amin day taket agtultuloy tayo kaya nagyaman ken kita ng katarabay. God bless. Buyaan na ngagsa sa gaba punada nga awanana nung nabidot da dito'y pusok at datirago makita da kuma agyaman ka po dagiti bindisyon mo daiti sa linong ko mayat pagkaanga pintaraon tilak misaan salak ni tidala itdem iti ayat kaniti pamilya agyaman ka po ti bendisyon mo kanya. Anabak na ngawatet ketdaan Amok na panglawak nung ti apot da kanya Ketday ta tinapatan ama kita da kuma agyaman ka po bendisyon mo kanya Pandaiti sa linong ko mayat pagkaanga Pinkaraon tila misaan salak ni tidala Nitdem iti ayat iti pamilya agyaman ka po dagiti bendisyon mo agyaman ka po dagiti bendisyon mo.
suka Uray adu tumawawi sadyay syudad Kung adamayan ti syudad abagigyanan Ngem dapat patek lugar nga nakaiyanakan Dekam tu panawan Nasikat nagbibiyagak Keminat nakaiyanakan Lugar ka kasimpleyan Nagaduti pagkarigatan Ngem madapagsayaatan Ibigi mukus nuti anagapwan Sikat nagbibiyagak Keminat nakaiyanakan Lugar ka kasimpleyan Nagaduti pagkarigatan Ngem madapagsayaatan Ibigi mukus nuti anagapwan Dekam tu panawan Nasikat nagbibiyagak Nakaiyanakan lugar ka kasimpleyan Nagaduti pagkarigatan Ngem madapagsayaatan Ibigi mukus nuti anagapwan Ibigi mukus nuti anagapwan Ilimiket na sulinet Panbantay tiin ka matanawan Isuti kay kayat ko nga pagyanan Naisuti na kaiyanakan When agpaisong ano agbiyahe kami Aglagto agtaltag tilugan mi Masapul na piksa ti makina Natut ti sangat nga kalsada Ipagnaan kita dongalik kao Gobyerno umay kayo kat tumulong Kama sulbar ti dawat mi Problema mi umay kuma aksyonan Dakhan at kiti panagyaman mi Opisyales nga agserserbi Adagiti ado nga sakripisyo
iti pundo. Kalsada, umakit, pumintas, tapnuing kami met mapatas. Di agbiyahe, naging awaken nakarelax. Hay saan kumamet nga agrigrigat, ngem adamat kiti sa kabasi. Panagduras ka po agsangpet nga project, pantayan tapno saan na makupit. Taday to'y ket pagsayaatan, no adda ti maobra nga libre. At damat timpuyog ti umili, uray no awan ti tangdan mi. At ti tinulong kami matlata, isunga uray at pumanaw. At dantutiin na pagsublian, tamayat nga talaga dito'y ayan mi. Uray no kunada nga adayo, hanayon nga ibagani nanang ko. Anak ko, tim ko maliplipatan, uray no sa dinut pakadanuna. Lagi pen to'y lugar ang nagkapuan, lagi pen to'y lugar ang nagkapuan. Kultura
yamana para asin man ken bagbuong rut-rut man iti balay mo nanang ko si kalat dati pagpanakkel ko nanang ko si kalata nupay pobre ka tinabatek malagitnak mangriing nagkamaliag isu nga agyamanak dasikat iinak inag anagasan magtungpal ti arapaan. Saan nga ti kwarta iti pagkakitaan pamatek iina kinadalos ti puso na rut-rut man amin asani kwa ngem dito'y lagip mo dinto pulos nga agkupas nanang ko si kalata nupay pobre ka tinapatek malagip na mangriing nagkamaliang isu nga agyaman na tasikat iinak inag anagasat magtungpal ti arapaan nanang ko si kalata nupay pobre ka tinapatek malagip na mangriing nagkamaliang isu nga agyaman na tasikat iinak inag anagasat magtungpal ti arapaan isu nga agyaman na tasikat iinak inag anagasat magtungpal ti arapaan. Oh, umay kayo na po. Sumakay kayon ti tricycle ko. O talo langan. Manong, manang, ikaksimpa kayon. Dua langan. Sir, ma'am. Oh, sumakay kayon tumapantayon. Ay, Ali, sorry napunnon na pen. Sumakay ka lang sa balin, wen. O sige, napunnon, hintayon. Pasada, sa kayak tricycle ko nga ipasada. Pasada agmal malemak manen apu masada nariwet paila engem innakon isag sagana tapno may lugan ko nasabangan biyahe a pasahero poltang gasolinanan ken adomet tutinan agmal malemakon nga agpasada daan man tricycle ko, ngem driver na ket guwapo, nadayaw pa'y iti pasahero. No ang sungit ka, lisya-lisyanda ka, umapon ka nga awanan kita. Umisan kalatan, iwaksim ta problema, magustuhan dati sumaksakay kan ka. Pasada, sa kayak tricycle ko nga ipasada. Pasada agmal malemak manen apu masada nariwet paila engem innakon isag sagana tapno may lugan ko nasabangan biyahe a pasahero may saak a driver no oray tricycle laeng panag nga inak may panakkel wen pudno an narigat ngem ison nakairwamak umdas apang biag kon ti pamilya nasabapay adigdigat rubya kon ti agkararag maadda anak ti pasadaan nagasat ken sapay kumaapo ta ikanak ti anus ko may
May purak tirigat kan tuok ko. Pasada sa kayak tricycle ko nga ipasada. Pasada agmalmalemak manen ako pasada. Nariret paila engem inakon isag sagana. Tapno may lugan ko kasabang ang biyahe a pasahero. Uray kasanot banog nga aglik mo likmot, itorturet ko't lamin kan udot. Tainton umapunak, dagos ang mabang aranak, agur urayan ni misis ko kanya. Anyan abang luna, takadigdigos na, padpadayaw nakpay tigagayan na. Driver kan lang ni Mr. Nang, yung uray palalot banog na, street lover kan lak tangawan kupas na. May saak nga anak ni Manalon, naigugurak trabaho taltalon. Kwenta karbengag metti tumulong, nuawan ti klase ken tiyempot bakasyon. Namnama eka di kamtu maawanan, ti pagyak sumagmamano abulan. Addan tupay basit a paglakwan, ikatang mintot at tumaga sa pulan. Nukanyak agyang ay kasmanla ay ayang, dagiti aramid jay katal-talunan. Ayawan dukot ken pakariribukan, ti bagi bumigsa sumalun at pay. Namnamay ka di kamtu mawanan, ti pagyak sumagmamano abulan. Addan tupay basit a paglakwan, igatang mintot at tumaka sa pulan. Nukanyak agyang ay kasmanla ay ayang, dagiti aramid jay katal-talunan. Ayawan dukot ken pakariribukan, ti bagi bumigsa sumalun. Ito man nga gibos di upload tayo, ket ito man sa marunong nga upload, agyaman naktiin kay agtultuloy panang tartarabay, panagdengdengeg, ket panagpuy-puya. God bless!